Da li ste se nekad zapitali da li ratovi oblikuju samo granice država ili možda i način na koji ljudi razmišljaju o sebi i drugima? Ukoliko jeste, danas ste na pravom mjestu jer ćemo u okviru današnje lekcije govoriti o posljedicama balkanskih ratova. Kao i svaki sukob, i ovi ratovi su imali snažne posljedice, naravno prije svega na prostoru Balkanskog poluostrva. Kada govorimo o balkanskim ratovima, jasno je da njihove posljedice nisu samo vojne. One se najčešće objašnjavaju kroz tri šire grupe, i to političke, socioekonomske i ideološke. U našem udžbeniku mi smo se upravo fokusirali na ova tri aspekta, međutim ja bih danas sa vama želio prije svega da se fokusiram na ideološke posljedice. Jer upravo su one te koje pokazuju kako ratovi oblikuju način razmišljanja, vrijednosti i identitete čitavih naroda, i to često dugoročno. Sjećate se da smo u našim prethodnim lekcijama govorili o identitetu i pokušali na određen način da ga definišemo, pa ajmo danas da pokušamo da definišemo termin ideologija. Zato bih vas na početku pitao da li ste u mogućnosti da svojim riječima ukratko objasnite šta termin ideologija znači. Pauzirajte ovaj video na kratko, razmislite prije nego što nastavimo, a onda ćemo vidjeti da li je vaše razmišljanje išlo u pravom pravcu. Definisati ovaj termin u par riječi ili rečenica je jako teško, ali u suštini ga možemo svesti na skup ideja, ali i uvjerenja i vrijednosti kako određeno društvo treba da izgleda. Naravno, sve ove ideje, ali i vrijednosti zavise o periodu kada nastaju, a ukoliko nastaju odmah nakon ratnih sukoba, postaju dodatno naglašeni, kao što ćete primijetiti iz primjera koje ću vam predstaviti. Sad kad smo makar donekle definisali terminologiju, želio bih da razmislite o još jednom pitanju, a to je koja je razlika između kratkoročnih i dugoročnih posljedica ratova. Tačnije, koja je razlika između kratkoročnih i dugoročnih ideoloških posljedica ratova. Ovo je dobar trenutak da pauzirate video ponovo, da razmislite o odgovoru, pa da nastavimo dalje. Nadam se da ovo pitanje bilo zanimljivo i da ste imali vremena da razmislite o istom, pa ukratko da sumiram. Kratkoročne posljedice su one koje direktno su vidljive nakon sukoba, tj. nakon rata, dok dugoročne posljedice se odnose na one koje oblikuju društvo na duži vremenski period. Nadam se da su i vaši odgovori išli u ovom smjeru. Sada prelazimo na nešto što će vam sigurno biti zanimljivo, a to je analiza istorijskog izvora. Za danas sam odabrao izvor pod nazivom Članak iz crnogorske štampe o predaji skadra velikim silama, koji možete pronaći u udžbeniku na crnogorskom jeziku na stranici 121, ali i naravno iskeniranjem ovog QR koda. Ja ću za danas pročitati samo dio izvora, a vas bih zamolio da pročitate cjelokupan izvor kako bismo mogli da ga zajednički analiziramo. U samom izvoru se navodi: skadar ne može biti naš. Ne bi bio ni onda kada bismo svi za njega izginuli. Udruženi jači odlučili su da tako mora biti. Našli su da je dostojno današnjeg vremena da za održanje oružanog mira treba da prinesu najveću žrtvu jedan mali crnogorski narod. Kako bismo lakše analizirali ovaj izvor, postavit ću vam nekoliko pitanja. Prvo pitanje: na koji način se u članku objašnjava gubitak skadra i kako se to povezuje sa idejom nacionalne žrtve i ponosa? U ovom dijelu obratite pažnju da se u članku ne govori samo o porazu, već se naglašava žrtva i dostojanstvo malog naroda. Prilikom analize ovog izvora morate uzeti u obzir nekoliko faktora. Naime, radi se o izvoru koje je glasilo crnogorske vlasti, pa samim time ima za cilj da informiše crnogorsku javnost o razlozima gubitka skadra. Prelazimo na sljedeće pitanje koje, kao što vidite, glasi: kako ovakav narativ može oblikovati ideološka uvjerenja Crnogoraca o sebi i svom mjestu među drugim narodima? U ovom dijelu se fokusirajte na terminologiju. Konkretno, u izvoru se koristi termin mali, ali očigledno časni narod, pa ajde da vidimo da li u suštini ovdje možemo vidjeti kako se osim ideologije kreira jedan identitetski pronos pripadnosti tom narodu. Na kraju, naše treće pitanje kada je ovaj izvor u pitanju je:
Kako mislite da su druge države ili narodi Balkana mogli posmatrati ovaj događaj i da li njihova ideološka tumačenja su bila slična ili različita od crnogorskog? Ovo konkretno pitanje je kompleksno jer traži od vas da na jedan multiperspektivan način razmislite o ovom događaju, to jest konkretno percepcija koja je postojala u Crnoj Gori povodom ovog događaja zasigurno se razlikovala od percepcije u drugim balkanskim državama. Zamislite, na primjer, kako bi Albanci gledali isti događaj, a uzmite u obzir, naravno, da je njima nakon potpisivanja mira pripao Skadar, pa je za njih, naravno, ovo potpisivanje mira predstavljao vid pobjede, a ne poraz. Šta to u stvari znači iz različite perspektive i zašto su nam te različite perspektive značajne? Istorijskim izvorima i događajima uvijek treba pristupati tako da imamo u vidu da postoje različita viđenja i perspektive. Bez multiperspektivnosti izučavanje istorije i kao nauke i kao školskog predmeta gubi na značaju. Pokušajte sami da pronađete neki izvor, na primjer iz albanske perspektive, kao što bi mogao biti tekst iz tadašnjih novina ili jedan konkretan izvor, a to je deklaraciju o nezavisnosti Albanije iz 1912. godine. Uporedite ton i poruku tog izvora sa ovim crnogorskim člankom. Na taj način možemo bolje razumjeti koliko se istorija može različito tumačiti, zavisno iz čije se perspektive posmatra. Na kraju današnje lekcije važno je zapamtiti da balkanski ratovi nisu oblikovali samo političke i ekonomske prilike, već i različita ideološka uvjerenja i osjećaje naroda. Svaki događaj možemo posmatrati iz više perspektiva, a razumijevanje tih različitih viđenja pomaže nam da bolje shvatimo prošlost i razvijamo kritičko mišljenje. Nadam se da ste uživali u lekciji, a ukoliko želite da saznate više, posjetite naš website jointhistory.net i ne zaboravite da nas zapratite na društvenim mrežama kako biste pratili nove zanimljive sadržaje.